дар вилояти мухтори Бадахшон барои халъи силоҳ ва хунсо кардани гурӯҳҳои ҷиноӣ амалиёти низомӣ сурат намегирад. ин натиҷаи ҷаласаи ҳукумати вилояти Бадахшон ва мақомоти қудратӣ аст, ки рӯзи 16 октябр дар шаҳри Хорух садо дод. ҷаласаи мазкур аз як маъмулати додаи раиси ҷумҳур барои ба тартиб даровардани вазъ дар Бадахшон натиҷагирӣ кард. Ёдгор Файзов, иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти Бадахшон, мегӯяд имрӯз натиҷаи супурдани силоҳ, тоза кардани мошинҳои сиёҳшиша ва пурра барқарор намудани тартибу интизом дар Хорух баррасӣ гардид. شروع عملیات تا جایی که امکان است نمیشه تا خوب پیش روند میشه که کل این سیاره به طور تنجیز استفاده شد درباره عملیات از گپ نیست در دست ساکنان است و در دست گروه حلاد متشکل جهادکار است. اینجا بحثا بسیار است، هیچ کس قید نمیداند که چقدر است، لیکن ارگان‌ها قدرتی میگن در دست که چقدر است و خودشان قطعی اونا مستقیما کار میکنند. از مردم فقط یک التماس که امام فرزندان خود سویدی کنند به هر گونه گروه شامل نشن. ҷаласаи ҳукумати вилояти Бадахшон рӯзи 16 октябр дар шаҳри Хорух беш аз 4 соат идома дошт. дар он намояндагони ниҳодҳои қудратӣ, вакилони маҳаллӣ, халифаҳо, омӯзгорон ва сокинони оддӣ иштирок доштанд. ширкатдорони ҷаласа мегӯянд, дар он беш аз 200 нафар ҳузур доштааст. раиси вилоят гуфт, дар давоми ин як моҳ қонунвайронкунӣ дар Бадахшон коҳиш ёфт.